pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Papagayam nila. Magkatwa tayo ti Master Control. Ini sa Billionara. Kasama tentative beside Tepen Channel 13. Katin Rafael. Umay mani nagpalay lang kinagampayag tilawan. Tangatang sumanglay. Dayaw wapagtangan niyo. Babaon dahil ito yung programa na pauwan. Ilocania. At i-agserve, minagpay, kada kayo Manolito, Alcantara, so ti sila da namang Kevin, kin magpasangbay, kada kita sinurat yu, abang nagdilandani, kada kayo palaunan, ti minsay, kada kita patig yu, iti biyak. Tugat kamutin, nagiti papagayam yu nayan, at umartarabay, tila ito'y programa. Mabalin mo at ngayon nyo na kita ninyo ti live Facebook DZTP Radio Tiradpas. At tingarog ito muna sunata may ugnoy kada kay amin na pada-pada. Nagsakit, biyag ko nadali, tuy din na aglet na puso kento rina tadwa kami amangi patpate ken ka diag ko apay kami anaramid mo umadayo anyag baso ken ka may turet mo alagsiden tuwing magpatpatiken ka sa weman nuadda nagpasulat ken ka apay kami ngay matayo ka tuy din na ayan agsupli ka kuman tuy din na baliwan ta abuklen
pasublienta, amaris rosas, nalidem alubong ta. Tapnon, agbalik na santa, ayan ayat ka. Nagsakit biag buti dayong tigan na. Agladaan to'y pusok ketirik na. Tadwa kami nga mangipatpatay keng kayat ko. Apay ngamin nga naramit mo imatayo. Ayat agsubli ka kuman to'y denat baliwanta abuklen ayan ayat ta pasublienta amaris rosas nalidem alubong ta. Tapnon agbalin na santa ayan ayat na. Sa weman nuat ta nagpasulaken ka. Sa weman nuat ta nagpasulaken. Sakbay na papagayam yung tagibasa ti bunog tinandani kastamutin nagtikablaw yung kuminyo ti life is mo kablawan tayo muna yung papagayam tayo na yan masarabay ti life ya program kamo sa probinsya ti Laon Mountain Province Abra Ilocos Norte Ken Ilocos Ora kang runani ti syudad Kandon ngayan ti radyo ti radyo. Ito yun nagdi branded ang motorsiklo. Honda Yamaha Suzuki. Pasor installment. Anya pa itururay nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo. Ang makailuwar ti motorsiklo yun. Ti Royce Crop Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandung Branch Narbakan Bantay uray 1,000 pesos dati makuyog na customer makailuwar ti motor na dati sa studio tumawag ti dayto ya cellphone number 927 952 pumunta ti Siam Kinaisim mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoy sigila maalay umutlang di 1,000 pesos no makailuwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements, to valid ID, kin may salang ako mikara. Don Philip Marketing Tagur-Uray kada kayo. Napakayam, nakapromote Suzuki Motor na baba a down payment. Dagiti mo't nakabaya dun ti motorsiklo da yung kaya lanan dagiti original URCR ti motoryo ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation Kandun Branch, Kandun City.
Hasta mo tindag iti saan pa yung nakaala. Iti plaka ti motorsiklo da, manipod tawon 2017, agpababa 2014, in kaya lanin winiklem sa jay opisina ti LTO District, Bandon City. Tugot yung lang nagitay original Warsiara, ti motorsiklo yung agraman, valid ID. Lauret papagayam dagitay, ang nakaristro ti motor na ang pinaalat ti plaka na yung kailatan lalaan. Napapagayam, kumusta kayo? Ida ito yung aldaw ti Miyerkules, kalagang na baralatta, adulatta na kitay. Mapaspasamak nga di mapagpakadan, iti tinga ti karsada. So nga anad lang papagayam, iti pada nga motor kag manmaniho ti luglugan, nagday ti biyahe. Kita to'y pangaro ti pamalagip manipod master control. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Today, apos na pay out ng dating program na Tulong Eskwela Program na nagdapot programa ni DSWD na ayuda para sa kapos sa kita. Isugamit nato yung programa na nag-request ni President Bongbong Marcos at noong aming na pamilya na mapawag ng financial assistance. So, napalunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na iligida na program ng AKA. So, natin AKA ay sa kabalbalo ng programa ng DSWD at dito'y ako at na dito'y sa bagay na mabalit na makaawa ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous Yan sa 47 minuto. Pasan 2 oras ng alas 7, alas 6. Salamat tayo nga roon na pagaya. Luiso na kalaan. Clarita Ragos de Barangay. Palautit Baknutan, La Union. Hasta muton karapagayam.
Mr. Renato Merna Pascua, Tortiga, Baknutan, La Union. Paglawan tayo mo di Pagaya, Dati Romero, Salvador Romero, Martina Romero, San Miguel, Burgos, Pangasinan. Paglawan tayo mo sa Pagayam, Lorigayaw, Emily Tumopiat, Anabel Tamayo ni Marlene Antolin, Herminia Ramos, si Barangay Kalitong Burgos, Ilocos. Ikastamutin kin Barangay Captain Alfredo Kawis, Barangay Kagawad, Gigi Coeco, Geoffrey Caldurna, Minda Palo, kin John Byron, kin Virelio Ambabag, si Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocos. Ablawan tayo pa na Pagayam, Riglawagan Manuel Kidaog, Ana Kidaog di Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Kastamutin kada Pagayam, Vin Saludo, Abi Saludo, Nexon Dakwase, Domingo Manzano di Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocos. Paglawan tayo pa na Pagayam, Rogelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Donelin Ortiz, Yugardina Ortiz, Kendorocho Ortiz, Enrona May Ortiz de Barangay, Nagsabaran Sor, Balawan, La Union. Paglawan tayo mo iti Kantuban, Rondelia Group, Paskara Pagayam, Alejandro Culas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Nireche Bagdayan, Hernandez Galaso, Kinglin Gayadan, si Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocos. Pastamutin kin Barangay Captain Idencio Banwa ni Barangay Kagawad, Arcadio Gumalio, ni ex-Captain Roberto Balbin, Isip-Sipo, San Emilio, Ilocos. Kaya kastamutin kada Pagayam, Joan Ramirez Ortiga, Jean Garcia Ortiga ni Jolie Navarro, George Ramirez de San Fernando City, La Union. Kastamutin Randy sa Flora, di Salapasap, Kabugaw, Ilocos. Adelina Rivera, de Green Valley, Baguio City. Kablawan tayo pa na Pagayam, Iliboy Lobindino, Emily Lobindino, Melchor Lobindino, Angel Lobindino, Kinruelio Ligaspi, ti Barangay Gilong Dalawa, Alilom, Ilocos. Astamot na Pagayam, Agosto Ligaspi, Juanito Alcantara, ti Barangay Galyawon, Tagudin, Ilocos. Ablawan tayo mo na Pagayam, Rick Rivera, Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Ribain, Edwin Sullivan, Tidon Philip Marketing Corporation, Alaminos, Pangasinan. Kunamot na Alfonso Rayray. Good evening, Idol Lito. Special greetings to my best friend Robbie Kala, isa Sinait, Barangay Duyayat, from all thanks and God bless Idol. Nagkapuray sa akin Alfonso Rayray. Pablawan tayo mo da Armando Muñoz, Roger Sibayan, Domingo Lopez, Rodolfo Pablo Dante Sibayan, Rodel Coloma, Rodrigo Maracanas, Herminio Mirenpa, Fernando Pablo, de Barangay Losong Norte, Bangar, La Union. Astamutin, Karapagayam, Delia Kidangin, Deo Kidangin, Ricarda Calagis, Rosalyn Calagis, Ronaldin Dongpain, Rialin Benito, de Barangay Sariwan, Salcedo, Ilocos. Pablawan tayo mo ni Legend Alcantara,
Nariman mo nga buybuya, ti live Facebook, ti DCTV Radio Tiradpas, manipod sa Jai, Makati City. Good evening, tatang watching from Makati City. Nagkapuray sa akin Legend Alcantara. Kablawan tayo mo ni Makari Abaya, Jose Abaya, Warlito Abaya, Jomar Abaya, Clarissa Abaya, Cyril Abaya, Mimi Abaya, Isetio Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocos. Hasta mo ito kablawan tayo pa na pagayam Mr. and Mrs. Marcial Mila Olbinado in family, Mr. and Mrs. Eli Gloria Olbinado in family, Mr. and Miss Rogelio Nora Castro in family, hasta mo ito kada pagayam Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Teddy Orpiano, Kastamot ka na pagayam, Pedro Orpiano, Rodi Biay, Lodi Castro, Robina Castro, kinaamin, at family Olbinado, Orpiano, Ordinado, sa barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo na pagayam, Jan Oscar Orpelia, Janice Orpelia, Dante Orpelia, Crisanto Gabayan, in family, Danaya Gabayan in family, ti barangay Salvador Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Arnel Quaresma in family, Mr. and Mrs. Maribel Serrano in family, Mr. and Miss Gerald Quaresma in family, Mr. and Miss Alan Limon in family, and Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. in family, and Kastamkin George Jojo Toledo in family, in Punong Barangay, Irenyo Calip in family, in amin ang barangay officer, Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Ablaw dahil itong nagkapo in barangay Kagawad, Wawi Limon, ti Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Apil Gabislan, Andaya, Abilina Dacumos, Magday Kinarji, Abilan, ti Barangay Bitong Galimuyod, Dilocosora, hasta mo kini Eric Paulo, ti Pawabigan City, kini Lister, ti Laplapog, Belia Bisusa, Abra. Kablawan tayo mo ni Albert Cacho, Almasan, ti Pilar Abra, ni Raymond Cadusio, Tambulugan, Narbacan, Dilocosora. Hasta mo kablawan tayo ni Pagayam, Brenda Lopez Ariula, manarimamot nga wibuya ti live Facebook, ti DCTV Radio Tiradpas, babaon ti programa sa miwing ayo kinandani ti Lokanja. Naimbag nga oras kin kanitom Pagayam Brenda Lopez Ariula, ita barangay Barakbak, Tagudin, Ilocosora. Kablawan tayo mo ti Badwa Family, kin Garcia Family, Kilumaba, Kinapapaya, Villaviso, sa Abra, Kablaw, dahil ito'y manipo, ti Gumintong family, ti Barangay ng Matikan, Santa Lucia, Ilocos. Kablawan tayo pa na Pagayam, Barangay Kagawad, Mario Barit, Barangay Tresurera, Angilina, Abanto, Barangay Secretary, Reche Guerrero, and Barangay Captain Ricardo Belog, ti Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocos. Hasta mo ito Pagayam, Amor Salibo, Lorenzo Lawage, Julieta Lawage, Ronnie Alcantara, ti Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocos. Ablawan tayo mo ito Pagayam, Jobilito Bustamante, Orenico Bustamante, ni Prudencio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Hasta mo ito Pagayam, Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Roel Lopre, Manilin Ison, Lydia Claire Ison, Leia Ison, Daniel Orbos,
sa Barangay Katuday, Mulinaw, Pangasinan. Kita tingarod to muna daniw ngentay basa ti dayto ya programa sa mibing ayo kitan daniw tilokanja. Daniw dayto nga naggapo il pagayam Martis Salamiro ti Sentro et Claveria Cagayan. Ti daniw na Pauluan biag ti Maysa nga OFW. Dinalyasat mo, Rinebo Amelia, dinalaso mo tao analawa, rigat kintuk, ingka sinagaba, banog kinila, ubugan tilolwa. Nalidom tidana, ngayon ka tinugpa, tinaluntun mo, dala ninggit sipngot na, imbaklay mo't cross, anay pawit kin ka, tapno lang, may lungaw biyag ti pamilya. Tunggal marubos, alulwa kadagit na mata, kay batugan sakripisyo nagpaiduma, makalmos nga ulimot, biyag patingga, numadanunan oras ti panagina na, biyag ti OFW, naliday nakana, imimunat lulwa, tunggal iliw marikna, ikar pakinakam, isot kalasag na, tapno may turna, riga ti adayuna. OFW, bumangon na si tatalugod, pagbalinin nakarit, rigat kintok, languyin kinsubayin, tao ni rigat, yampayag na dagiti payak, amang gunod pirapap. Sunay ta ti Dani na Pauluan, biyag ti Maysa nga OFW. Nga naggapo pagayam Martis Salamiro ti Sentro et Claveria Cagayan. Kita tuimot nga rod ti Maysa sunata may pakuyog ti Dani na. Jak mawatan daytoy riknat, sipot pimanaw ka to'y denat, balasiw tao tinapanam, imbatinak nga agmay maysa. Mariknak itan tirigat na,
siyak laeng agikot puso ken nakem ngemuray no adayo katenang sikat linaon to'y puso ken rignat sumangpet kanta na namin ta niragsak di sinangan tangayan sumangpet kanta na namin ta niragsak di sinangan tangayan. Malagsakan na datoy tata, makakaduak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isuda ti makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga
new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Dapat sa 27 minutos, kasangwanan ti oras galas 7. Kablawan tayo ni Joseph de los Santos. Hello, ay, naimbag nga oras mo pagayam. Unamot ni Brenda Lopez Ariola, naimbag rabim ko yalito, kablawak man dagiti pok ni Cristel May, Montevirgen di ta podok tagudin ni Locosor. Ni Jonas panahon Yumarson panahon dita Bruno, ni Ryan Velasco,
Nerissa May Velasco, Josephine Masindo, James Rex Masindo, ken Cassandra Masindo ditoy Barakbak, Kuya. Magkapureta ken Brenda Lopez Ariola. Hasta tablawan tayo ni Miriam Lagrana, manalimanmot magbuibuya, ti live Facebook ti DCTP Radio Tiratpas, babaan ti programa sa Mibing Ayo, Ginandani, Tilukanja. Pablawan tayo mo ni Efel Avilio, Mercury Avilio, Rodrigo Avilio, Milanyo Rubangil si Rubang, ti Barangay Amgid Candon City. Hasta mutun kadapagayam, Ruli Gabaldon Loperte, Binaminandaya ti Barangay Baringkukurong Suyo Ilocosor. Pablawan tayo mo ni Richard Chan, Torsadan Suyo Ilocosoran, ni Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayen, ni Doris Ramirez, ni Barangay Mabilig Sigay Ilocosoran. Pablawan tayo mo ni Milani Cabanban Marsan, ni Delvin Ganadin di Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Hasta mutun kada Barangay Captain, Osilito Magpali, Ricardo Sibayan, Frankel Mirol, Chopilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Mayer, Johnny Pecua, ni Bangar Response Radio Group, Bangar La Union. Pablawan tayo mo ni Bobby Gorospe, ni Larry Ababa, ti Pidpid Santa Cruz, Ilocosarang. Hasta mo tin Mark Anthony Gratsuito, ti Barangay Villarica, Candon City, ni Dexter Galleta Duga, ti Pauk Norte, Santa Lucia, Ilocosarang. Hasta mo tin Bernardita Libaton, ti Bugnay, Candon City, ni Janice May, Ragonton La Chica, ti Pantara, Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosarang. Pablawan tayo mo ni Cesar Balleos and family, ni Vincent Niego Sr. and family, ni Ryan Balleos and family, ni Barangay Langigan Sikin, Andon City. Pablawan tayo mo ni Henry Navarrete, ni Rian Navarrete, Jonathan Navarrete, Jenny Navarrete, Laja Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, ken Marisa Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Titating road ti Daliw, ken sa Ibasa, na naggapo kini pagayam, Yolindis Nora Baisa Matias, Tagatsor, Claveria, Cagayan. Ti Daliw na Paulwan, Timbatim Malagip. Nagindurog manen dagiti lagip. Tinaminsan na lang to apin natag. Binisibisan tumbikin nilala. Naganaganan na imnas sa sapata. Si papamimilak amang matmatmat. Maragiti malmaldaangan na muymuyong. Amang uray titalged. Tiadan sudi apan naripato, anansata klat tanang laylay, awanin di pusaksak dagiti petalo, mawawdan na nakasigidan na panagibi, narsaken tinaytukit akarin kare. Agitukitak kadimanen isabali abini. Winuray klatan tidumteng asaningi.
Maging gatakakno, apasungada kitunggal linaw. Amang patigra, sinanglaylay asapa. Sudayta ti Daniw na paulwan, timbatim malagip. Nagapo kin pagayam, Yulindis Nora Baisa Matias, Itagatsor Claveria Cagayan. Kitag timot nga rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Daniw na. Nang namaen, kaagbalbalik ka, wagas ipamatek ko, ka kinauma, jak ang muno ka,
Iti panang irogi kadagitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga amamo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuon na po no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danunan dagito no ada kasapulan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, manami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Pagkasat tayo, ang kailangan ng pagpagang dito yung siguro distrito, at least hanati nga babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders tayo dito yung kanunan kita Deputy Speaker Christine nga po Mayor Eric Sison kaya dito kita dumaduma pa nga leaders tayo dito siguro distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training nga gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinag-graduatean mo, food processing, salting, food processing, pickling, food processing. Dapat 2 minutos kasangwanan yung oras nga alas 7. Kitaplawan tayo nga ruda pagayam Rita Alcantara, Domino, Elisa Cortez, Lord Elisa Reyes, Beatriz Basilan, Nelly Piawen, Clarita Domingo,
Isetso Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocosora. Astamutin Kadapagayam, Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocosora. Mr. and Miss Berelio Fidelina Domingo in family. Mr. and Miss Benamin Brenda Rante in family. Kini Mr. and Mrs. Eliomar P.S. Domingo in family. Di Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Jubiling Gawat Salon. Adelina Bugasto ti Barangay Darapidap, Candon City. Hasta mo ti Pilomino Gakusan. Isbirga Gakusan ti Barangay Danar Santiago, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Edwin Asoren Biskira. Ti Bango Dabra. Ti Tismina ti Kabkaburaw, Burgos, Ilocosora. Kastamutin kin Joper Bilaso, Jeffrey Dangkikan ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Josie Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Baruga, Danny De Rosario, Miriam Corbeto, John Balocana, Kinisansan, Sumakyab, kinaamin na kiti kakadwada ti Claudia Nistora ti Barangay Bidbiday Galimuyod, Ilocosora. Astamutin kini Matiri Sagaboy dan Albertanga Lucila Gilgamo usang reklusado ti Barangay Rubio Galimuyod, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Cesar Gakutan, Yulita Gakutan in Gakutan family, the Barangay San Nicolas, Candon City, Astamutin retired Master Sergeant, Arthur Passion, Cora Passion, Pati Passion, ni Sisalen, and Barangay Captain, Mr. and Mrs. Ruben Mamaklay, the Barangay San Roque, Santiago, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Florante Gramay, ni Santo Tomas, Candon City, ni Lia Gawat, ni Sil Gawat, Loris Gawat, ni Barangay Katirman, Candon City. Astamutin ka na Mr. and Mrs. Abraham Abalos in family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano in family, Mr. and Mrs. Renyo Antolin in family, Mr. Gregorio Abalos and family, Mrs. Na Escobar and family, kini Mr. and Mrs. Abraham Abalos Jr. and family, Tisabangan, Pinggan, Burgos, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, ken Benito Ruiz, ni Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocosora. Astamutin kini Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocosora. Kini Brenda Riula, ti Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocosora. Ablawan tayo mo na Angeles Sabon Selection in family, ti Kabarwan, San Emilio, Ilocosora. Ni Marie Valdez si Patak, Burgos, Ilocosora, Astamutin Dennis Madriaga, ni Bango Dabra, ni Augusto Mico Aliorina, ti Suyo, Ilocosora, kay ni Angel Arsina, ti Abur, Narbacan, Ilocosora. Mablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Geoffrey Lisa Gambito in family, Arling Galon in family, ti Barangay Waigdaya, Candon City, Astamutin ka na Mr. and Mrs. G.R. Myla Garnasi Gawat in family, ti Barangay Katirman, Candon City. Ablawan tayo pa ni Angki Malano, ti Bangar La Union, ni Lilia Dagno, ti Kasilagan, Banayuyo, Ilocosora, ni Sally Kodjama, ti Santa Cruz, Ilocosora. Ni Kastamutin, kin Lenny Ramirez, ni Madarang Salcido, Ilocosora, ni Rila Marca, ti Marin Salcido, Ilocosora, ni Marshall Bravo, ti Santiborcio Salcido, Ilocosora,
kay Gastamutin ken Mercy Gabora, Ira Crisanto, Eriksen Kenois, Manuela Kines, ti San Nicolas Candon City. Kita tuy pangarod ti pamalagip manipod master control. Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumot ti pangalaman ti dagiti scholars, so year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Dan 8 minutos kalpasan ti oras nga alas 7. Kita tuyin dagiti brande da motorsiklo Honda, Yamaha, ken Suzuki. Kasor installment anyapay ti uray nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairwar ti motorsiklo yo ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, ken Abra. At dati agur-uray 1,000 pesos. At dati makuyog na customer ang makairwarte motor na. No dati sa Lutsudyo tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Bino kumontak ti via messenger Lito Alcantara.
Mabalin mo ita bumisita kayo. Karagiti nadakama sa branch office ni Don Philip Marketing Corporation. Yung sa inyo liplipatan ng Bagatinagan, Vito Alcantara, Sales Manager, Inoy Bagayo ng Igyo Tiradyo Tiradpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas kinaisam ababalasang to opisina ni Don Philip Marketing Corporation. Tap miti kastakit maalay yung mutlang insigida di 1,000 pesos no makairwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements, to valid ID, ken may salang komikara. Don Philip Marketing Tagururay, karakayo. Kaya nakapromo ti Suzuki Motors. Kinalaka a down payment. Dagiti mo't nakabayad dun ti motorsiklo da. Yung kayalanan dagiti original ORCR ti motoryo. To opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Kandun Branch, Kandun City. Hasta mo't karagiti saan pa yan nakaala. Iti plaka ti motorsiklo da. Manipod taon 2017, agpababa 2014, in kayalanin mo ni claim sa jay opisina ti LTO District, Kandun City. Itugot yung lang nagitay original RCR ti motorsiklo yun, agraman valid ID. Kitkablawan tayo ni John Raymar Kabansag. Tinaimbag nga oras kin kanito na nagbaybuya ti live Facebook ti DCTP Radio Tiradpas babaen ti programa sa mubingayog ken dandani ti Lucanja. Ablawan tayo roda Mr. Mrs. Danilo Lose Galyeso in family, Mr. Miss Dennis Wilma Alcaide in family, Mr. Miss Raymond Doliente in family, Dominador Alcantara Jr. in family, Meliniego in family, Sopilo Balvin in family, Lito Balvin, Berelio Balvin in family, Dino Sagaylar Benedicto Kodjamat Jr. in family, Robin Kodjamat in family, ti Barangay Langigan, Sikin, Kandun City. Kablawan tayo mo da pagayam Susan Galutan, ti Bagani Kampo, Kandun City, ni Nina Jose ti Katirman, Kandun City, ni Eric Saldua, ti Kamaraw, Narbakan ni Lucosoran, kinilari Akisay, Tambulugan, Narbakan ni Lucosoran. Astamutin kin Victor Abaya, ti Kamanggan, Santa Cruz, si Lucosoran, ni Dayan Cortado, ti Kalawan, Kandun City, ni Ria Palya, ti Lubong, Santa Lucia, Ilocosor. Astamutin kada Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara in family, ti Ansad San Esteban, Ilocosor. Tinigin na Linmina, ti Kabgaburaw, Borgos, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, ti Kapangpilar Abra, ni Catur Reyes, Tutukipa Luba Abra, kay Madeline Monses, ni Tamak Villavisosa Abra. Astamot Karapagayam, Melchor Dunya, Paulino Dunya, Erwin Dunya, Joseph Borita, kay Barangay Boter Santa Maria, Ilocosor. Astapa Kensira Tudia, Charlotte Aglusolo, Soliver Kodjama, Tin Family, di Makawayan, Borgos, Ilocosor. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Frederick Maricel Combas in family, Pidimar Combas, Presel Bileno Combas, Pandida Combas, di Barangay Dayaman Luba, Abra. Astamutin ni Ebi ni Canora, Eduardo ni Canora, si Patar Agno Pangasinan, and ni Lailani Rivera, di Barangay Barlo Millsite, Mabini, Pangasinan. Kablawan tayo mo na Fatima Valdez, Evan Valdez, ni Merly Valdez,
welcome at Ricardo Sabado, Tico Roy Santol La Union. Hasta mutun kinipagayam, Albert Rapada of Pringrekepo, Mr. and Miss Bolyon Organaban in family, ni Barangay Patpata Sikin, Candon City. Hasta pa kin Warlita Pascua Cortes, ti Kalangkwasan Salcido Ilocosora, ni Marisa Rubia ti Kalitong Borgos Ilocosora, kini John Rogodo ti Bugbuga Santa Cruz Ilocosora. Kablawan tayo mo ti Pagayam, Anita Labayog, tinaimbag nga oras kin kanito naman, nagbuibuya ti live Facebook, Felicity pi Radio Tiradpas, abaan ti programa sa Miwing Ayog, kin Landani Tilokanja, naimbag nga oras kin kanitom Pagayam Anita Labayog, nita Sudepen La Union. Kablawan tayo pa ni Arnel Garcia, Joby Garcia, Era Garcia, Isabuanan, Santa Lucia, Ilocosora, hasta mutun Karapagayam, Wilson Calindas, Ma Pilipinas, Liga Gallardo, Santa Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Miss Nanding Pili Galotin Family, kay Barangay Bagani, Gabora, Candon City. Kita tingaro ti Daniel ng basa, managapo ng Pagayam, Mia Jessica Roque, Itwaw Cagayan Bali. Hindi ito'y katanda sa Jai, Abu Dhabi. Ti Daniel na Paulwan, iti ongto ti Bulalayaw. Iti tunggal basing kawal ti biyag. May latak dagiti agduduma, pasamak, mangruros panunot tanalinak, mangungaw kinasantak ni Arapap, umapay ti kinarukop nga dipen o blag ka panunot, agtudtud dagiti lulwa, adi mabubos gapwanan kinadursok, agrag odag di menang gundaway aparswa. Mangirarem iti tikawan na dala. Ngem iti pakasiritan ti tunggal linabag. Naliday man winunaragsak, adda-adal may baskag. Iti tilikodan lulwa manakanak, sumiray ti raya ni namnama. Pasantaken lagi tinalpay nga rapak, ikaguman nagawaten aring gawis niragsak. Surutan dana na isang rat, mangitunda iti baro abigat. Taiti kalpasan tinaunday, apanawon na panagsalukag, apitin bunga sakripiso kinrigat. Nanamun kinalinak ni Arapaap, iti ongto ti Bulalayaw, palpasan tarua Bagyo iti biyag. Tunay ta ti Daniel na Paulwan, iti ongto ti Bulalayaw, managkapo kin Pagayam, Mia Jessica Roque ti Tuaw Cagayan Bali,
Nung dahil kita da sa Jai Pagilian, Tabu Dabe. Kita tingarod ti may sa sunata, amay pakuyog ti daniw na. Sikati aning ko, pangital ka, daytoy puso, biyag ko ito rayan to, ingana tungpal tanem ko. Awaten me, daytoy aya, iputang, daytoy puso, tauray intun kano, biyag ko saan kantong aglindo, daytoy nga aldaw ti naikari, pusong puso, ket agumbi, tapno sa ngalen ni ayat, tungpal daytoy biyag inakiyawat. Sikati aning ko, pangital ka, daytoy puso, biyag ko ito rayan to, ingana tungpal tanem ko. Awaten me, daytoy aya, ikutang, daytoy puso, tauray intun kano, biyag ko saan kantong aglindo, daytoy nga aldaw ti naikari, pusong puso, ket agumbi, tapno sa ngalen ni ayat, tungpal daytoy biyag inakiyawat, ay anyan anagragsak, ay anyan anaggasat, tuy puso napnuan ayat, dongdong wen tungpal daytoy biyag, tuy puso napnuan ayat, dongdong wen tungpal daytoy biyag. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep aglako na pay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda.
Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kada iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagkaapot for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagadugamit ng Belgian si Balbalayda, di daduman sa akin masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute tatlo para dito calamity victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Nga maperper dita, awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, nagpaaramid at sa dambak ito hindi nga gararamid nga may isa. Una nga nagyay tablayan, habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ito pa organic sir, awanti na ilalo na no preservatives added kung na yay. How to cook kadaw yay. No pagmaride, pagbalinam nga chocolate. At dan 27 minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Kitkablawan tayo nga pagayam, Piri Alcantara in family, Marilyn Pitarque in family, Dila Alcantara in family, Los Alcantara in family, Ismael Gaboy in family, Mr. and Miss Ruben Norma Valdez in family, ke Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta mutun karapagayam, Lito Turalba in family, Leo Turalba in family, ke Barangay Kalumbaya, Galimuyo, Dilocosora. Hasta mutun kinibina Rosendo in family, di Barangay Kalimugtong, Galimuyod, Ilocosora. Hasta mutun karapagayam, Perlita Mikay Ronelia, Idita Mansano, di Barangay Kaliwakiw, Salcedo, Ilocosora. Hasta mutun kinaana Kasim, di Butubot, Balawan, La Union, Isali Baging, ti Talimpugo, Balawan, La Union. Hasta buton kin Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Kablawan tayo pa na pagayam, Lorna Bumaksa, ti Poblacion Villaviso, Sabra, Carmila Bilandris, ti Piliganabra, Anali Asuncion, ti Bangadabra, ni Lorena Divina, ti Babalasiwan, Santa Maria, Ilocosoro, Kinimian, Braceros, Ipakang Santa Maria, Ilocosora. Kablawan tayo mga pagayam, Fridalin Ortiza, Tinagtutuan, Gataran, Cagayan, ni Marlon Agbayani, Rodrigo, Tikulaw, Claveria, Cagayan. Hasta mutun karapagayam, Glory Baying Ibia, ti Santa Maria, Ilocosora. Ni Mansel Sibiliano, Takadina, Tinambruangan, Kabugaw, Ilocosora. Kablawan tayo mo na pagayam, Renato Ting Orden, Brenda Tabor, Sherlyn Rivera, Tortiga, Baknutan, La Union. Kastamutin, Karapagayam, Rita Puro, Tukabugaw, Ilocosora, Niwende Loreta, Timagsinggal, Ilocosora,
Edgar Marquez ti Bukay Abra, Astaw tinabi Kitasol, kin Joshua Kitasol, ti Kawayan ni Locosora. Kablawan Taypay na pagayam Lorde Posolero, Marlita Gamata ti Lintik Banayuyo Locosora. Astaw tin Robert Badilla, Randy Badilla ti Barangay Legazpi, Galimuyo di Locosora, ni Nestor Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino ti Barangay Dinaratan, Salcido, Ilocosora. Adlawan Taypay ni pagayam Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo ti San Pedro, Candon City. Adlawan tayo mo na pagayam Rogelio de la Cruz and family, Titinan, Santa Maria, Ilocosora, ni Arnold Dueling and family, Tidasay, Narbacan, Ilocosora, Espiritu Salvador and family, Tikabarwan, Santa Maria, Ilocosora, Kene Florencio Suleba and family, Tapatot, San Esteban, Ilocosora. Pastamo Tablawan Taypay na pagayam Linviras and family, Tibang Bangar Burgos, Ilocosora, ni Alci Ansita and family, Tibanglayan, Narbacan, Ilocosora, Anthony Dueling and family, Tabor, Narbacan, Ilocosora, Kinisani Calderon Montero and family, Kinarayan, Narbacan, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni pagayam Iduluwa Manani, ti Radyo Kalugaran, Claveria, Cagayan, ni Lovely Angel Muken, ni Rosela Kawili, ti Kulaw, Claveria, Cagayan, kay ni Nita Nibab Kanyinte, ti Bilavista, Claveria, Cagayan. Kablawan Taypay na pagayam Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, Tilangqua, San Emilio, Ilocosora, kini Kirby Villaros, ti Matubwit, San Emilio, Ilocosora. Astamo ti Mr. and Mrs. Edwin Elnor Quaresma Alcantara in family, Tinalasin, Santiago, Ilocosora. Ablawan tayo mo ni pagayam Batot Las Igan Dawasin, Jaime Francia, Romil Francia, Jefferson Inurelia, Doming Inurelia, Luis Ganad, Kenny Mr. and Mrs. Clayford Eileen Ganad, si Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocosora. Ablawan tayo mo ni Norme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, di Barangay di Guzman, Mabini, Pangasinan. Kaya ni Merlin Oma, in family si Samang Norte, Molinaw, Pangasinan. Kablawan Taypay na pagayam Duna Bungan, Disimi Orbos, Jamaica Maymay, Lucer Largo, Ashley Tumbaga, kini Maricel Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kita tuy pangarod ti Pamalagip Manipod Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to
our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Isugamit nato yung programa na nag-request President Bongbong Marcos no aming pamilya na mawawang na Yan talupulo ko siyang minutos. At pasan 2 oras ng alas 7. Kitkablawan tayo rura pagayam Mel Valdez ti Barangay Patpata Sikin, Candon City, ikamil kasatan ti Barangay Paypayad, Candon City. Kitkunamot ni Gagarin Big Glen. Good evening sir, pa-shout out. Ngayon na imbag nga oras kin Rabim pagayam Gagarin Glen. Astamot kablawan tayo pa na pagayam del magani gabuatin family ti Pariok First Candon City, id Nagalonin family ti Pariok Second Candon City, kini Daniel Galcon ti Kalawan Candon City. Astamot kablawan tayo pa na pagayam id na Tolentino ti Silag Santa Maria Ilocosora, Nerlinda Norelia ti Arnap Salcido Ilocosora, ni Princess Bulburo
ti Capurao, Santiago, Ilocos, kini Venus Monte, Tubidan, ti La Trinidad, Benguet. Kablawan tayo mo ni Pagayam, Belma Sullivan and family, John Sullivan and family, ti Mabilig Siga, Ilocos. Kastamutin kada Pagayam, Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, Ipe Bautista and family, ti Barrientos, Luna, La Union. Kastautin Jericho Lucero, ti Quirino, Tagudin, Ilocos, kini Mina Islade, Tararampang, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ita Pagayam, Orlando Gamuso and family, ti Bagar, Candon City, ti Roger Rodriguez and family, ti San Isidro, Candon City. Kastamutin kada Mr. and Mrs. Roy Judelin Romero, Luana Romero ni Jao Romero, ti 6-2 General Merchandise, Rubio Galimuyod, Ilocos. Pablawan tayo mo da Pagayam, Angel Rakuya, ti Lantag, Santa Cruz, Ilocos. Ni Agnes Obrero, ti Talab, Bantay, Ilocos. Ni Linda Ontar, Elsie Ontar, Tariwas, Bani, Pangasinan. Ingkastamutin kada Pagayam, Artemio Cabangcala, Constantino Dolormente, Nereño Cabangcala, Cheto Barcheta, Hilario Cabangcala, ti Barangay, Banukal, Ligligda, Ilocos. Kastamut kablawan tayo pa da Pagayam, Anita Labayog, Jean Wandas, Monsignarsiaga, ti Bigbiga, Sudipen, La Union. Kastamut kada Pagayam, Alex Manaog and family, ti Sapang Galimuyo, Ilocos, ti Pastor Adno and family, ti Rubio Galimuyo, Ilocos, ti Rebecca Dagse and family, ti Barangay Kalungboyan, Galimuyo, Ilocos. Kita tingarod ti Maudia Sunata, amay luknoy karakay amin na pada-pada. Kekmankin ka, nu ay ayating nakmetlain. Tangamin jak kapkapnikan, nu di sikat mangisawa. Adut sayang gusin, kasladiyak paggugustuhan. Takinunam kan bay, jak may bagay ka sadyang. Dama, gekmanken ka, sinut pudno ada tapuso. Kay kadima damdamag ko, wenno siya kliman na nalumo. Kaya't kulat manigurado, kaya't kutay na paypayso. Tanarigat iba'y kulmo, numanglimlimo ta ayat mo. Anya ka di nga agpayso, alugar tuy ayat ko. Anya ka din kay kalian, napugnuunay a puso. Di mo sawen nga awan, sigurado ay patay ko. Ipatay ko biya ko, kinauti tanaken mo.
Damagit man ken ka, no ay ayaten nagmetlanen. Tangamin yakap-kap nekan, no di sikat mangisawang. Adut sayang guseng, kasladi nga pagkugustuhan. Taginong kanpay, jak maiba kay tasadyan. Damagek man ken ka, sinlukod mo adat na puso. Kay kadi madamdamag ko, when mo siya timan anarumo. Kaya't kulat manigurado, kaya't kutay napaypayso. Tanarigat di maingkol mo, numanglimlim mo, taayat mo. Anya ka di nga agpayso, alugar tuloy ayat ko. Anya ka di kay kariyan, napudnunay a puso. Di mo sawen nga awan, sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko biyak mo, kinaulpit tanakin mo. Anya ka di nga agpayso, alugar to'y ayat ko. Anya ka di kay kariyan, napudnunay a puso. Di mo sawen nga awan, sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko biyak mo, kinaulpit kanakin mo. Ipatay ko biyak ko, kinaulpit kanakin mo. At dapat sa 10 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 8 ngintay panagpakada. Kitkablawan tayo nga rula pagayam, Mian Kayabyab, Pamilka Koskos ni Reynalyn Garcia, Rosalyn Garriga ni Roma Mitokero, Reynari Kia Olebar, kini Marnia Kambabag, Tidong Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Pastamutin Krapagayam, Rinanti Asuncion, Soren Bumatay, Kelvin Tolentino, Ryan Calbulataw, Ruby Cabanilla, Ilami Ayunayon, Marichu Takoykoy Bagani ni RJ Javier, Kilimadil Tibanis, Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Kendom Philip Marketing Corporation, San Jose Narbacan, Ilocosora. Pablawan tayo mo ni John Davis, Vergonia, Santa Maria, ni Jen Aquino, Susan Ramos Aquino, ni Sara Sinricanya, Olever Pinto, Waway Gallardo, Tidon Philip, Bantay Brands, Bantay, Ilocosora. Hasta mo ting Giselin Tuson, Rika Tubadlo, Kristen Sorin, Serna, Jerome Kayabyab, Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosora. Hasta mo tingin Maylina Villa, Robert Trigunay, Jerome Rilera, Patricia Ma Motors, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosora.
Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Nicole del Mundo and family. Ti Payumpon Mamburao, Occidental Mindoro. Mr. and Mrs. Nelson Martis Alcantara and family. San Vicente, Santa Cruz, Occidental Mindoro. Hasta mo tinggal Mr. and Mrs. Rolando Helen Alcantara and family. Conrado Alcantara and family. Dionisio Juning Alcantara Bandalis and family. Disetso Bono Tayaman, Mamburao, Occidental Mindoro. Hasta mo tinggal Nele Belwan Alcantara and family. Jose Castro Alegre and family. Barangay Alacac, Santa Cruz, Ilocos. Kitatuyin dagiti branded na motorsiklo. Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso installment, anya pa ituray nyo gagayam. Umay kayo, nag-apply, tulungan kayo ang makairwarte motorsiklo yo ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandum Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Oran, Ken Abra. Adda tagur uray 1,000 pesos. Adda dati makuyog na customer ang makairwarte motorsiklo na. No dati sa studio tumawag, tiday ito yung cellphone number 0927-6952-099. Wino kumontak ti Bia Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagitin na dakama ta branch office Don Philip Marketing Corporation. Yung saan nyo liplipatan ng ibaga tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Wino ibagayo nangagyo ti radyo ti radpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas kinaisam ababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoy sige na maalay umutlang ti 1,000 pesos no makairwarte motorsiklo ti customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration kit requirements to valid ID kin may salang ako mikara. Don Philip Marketing Tagur-Uray, Karayo. Nagitimot nakabayon ti motorsiklo da, yung kayalanin nagiti original ORCR ti motoryo, to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Kastamot karagdisan pa yan nakaala, iti plaka ti motorsiklo da, manipot tawon 2017 nagpababa, 2014 yung kayalanin, winu-claim sa dya opisina sa LTO District, itugot yung lang dagitay. Original URCR ti motorsiklo yo, agraman valid ID. Alawin papagayam nila. Agsipod tinaybos manin, ti oras tayo tinayto ya programa sa miwingayo, kendandani tilukanja, kitinton manon malum na bigat. Padaanan yung tumanin, itikasto mo lang oras, kita malay dayaw apagtingan nyo. Alang arud papagayam nila, ibatinin tinaimbag nga oras, ken rabiyo amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Dennis Abilionar, hasta mo tintitid beside Tepen Channel 13, ni Ma'am Alpajen Rafael. Ken to'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara, Litoy, I love you all. Bye-bye.